Khulumkha no ani channel angke phaidi tini nailai no kaisa ketal job advertisement omo ongkhorka direct recruitment for economy of group C defense civilian post in artillery center Nasik oboni bukhakti ongkhorjaka omo group C ngai defense civilian post Angkai phaidi nailai no tam post tongo jaga e-commerce hajaka naiti application are invited from the eligible Indian national citizens group C tlangjang nai angkai ko naidi Nasik road camp Maharashtra pin rejak Norok 28 days ni bisingo bani address of post office Tipano Norok ni application form mahonai iko ang sao namo last to iko bahike khlainai angkai nai tongdi video payasak angkai phaidi nailai na oro tongo number of post kai ko LDC total number angkai 27 tongo oro iko naidi ST koroksa tongo angkai candidate interest jogrudi oboni bagai qualification to oro sajaka iko naidi LDC ni bagai oro to LDC ni bagai iko LDC ni bagai 12 pass angkai nongo angkai typing nangnai iko naidi English typing 35 word per minute on computer tai Hindi bo English or Hindi just kaisa mangkai ngo 35 word ka khai ngo angka hake mang tongo iko model maker tongo model maker angka class 10 pass ungjak angkai ngo ta carpenter tongo carpenter sini borong ni kurei angka oro naidi ko range laskar tongo oro tongo khoroksa oboni bagai angkai nailai na bini tamur nang qualification oro angkai ko class 10 no angkai tak isa nailai na omong angkai je tongmani ko jaga tongo MTS tongo messenger MTS oboni bagai angkai tamunang class 10 pass angkai no ungo omo iko naidi pay kebang mano salary rejaka 18 to 56,900 rupees khaye angkai iko omo naidi MTS class 10 pass angkai rimano oro chini ST ni bagi tinta seat tongo angkai haike no kebang ma post tongo oro tebo iko naidi barber tongo fireman bo tongo angkai oro angkai tei kaisa tongo MTS iko naidi last tongo MTS oro bo ST rong ni bagi kaisa total post tongo sini ST rong ni bagi 7 oro rejakha angkai naidi ko last MTS tongo omo ST rong ni bagi kaisa angkai bini bagi qualification tamunang nailai na omo bo sajaka MTS ni bagi boy ko matrix rejak pay matrix rejak 18 isimi 56,900 omo class 10 pass ungjak angkai desirable sajaka ro convention with the duties on the representative trades 1 year experience trade ni kaisa omo 1 year experience Twngkhai chakok naita angkai omo toi ko sini reje candidate interest to ready ST rong 7 seat tongo angkai omo class 10 pass angkai rimano angkai taitam sajaka nailai na padi oro sajaka je candidate iko naidi oje boni address rejak tongmani ko boni address o noro iko mo haike format sanamoi mahonai format sanamoi iko naidi omo haike format kaisa sanamoi noro khaga angka format no ani description link ko runai noro comment khadi sabonang angkai omo haike khlaji kaisa format sanamoi iko mo khai last page bini omo haike sanamdi sanamoi omo no fill up khlaioi ni iko naidi marksheet ready time matriculation certificate gani PRTC ngate omo postal stamp sanjaka kaisa oro self attest omo postal sanjaka angkani ni passport size photo
Angkai tei iko je tongmani ration card tongmani employment registration card je omo NCS ni National Career Service ni omo omo kubo omo fill up khlaibai o je documents nango omo sajagai o address o hori ready 28 days ni bisingo hingka absangno nai tongdi norok ani video no ang tebo kotal job advertisement tei online information related video swnamo norok ni bagui hingke share khlai di o video no jesing mansa hingke je interest candidate to apply khlai di hingke tongmung no norok oro apply khlainani hai ke o je form swnamnani bejal nangjak tongkha hingke norok sahor de ano comment khlai di ang je sung mansa help khlainai norok no hingke tini ni bagui amsung nung si tongo hingke jotono no khulumkha.